Chronicle ni na bung som thum le ko juda kumpipa johe has huai gam ami ten Josia tapa johe has apiwa Jerusalem a apa sikin kumpipa in aboluhi Jeho has in vaihom apatung in kumsom ni ile thum ahi a Jerusalem a khathum vai ahom hi Aigupta kumpipan Jerusalem a vaihom na atop saka agamu dangka sik talen zakhat le dangka eng talen khat aliaw sakhi Aigupta kumpipan au nau pa Eliakim Juda le Jerusalem a kumpipa ding in abola amin Jehoiakim chi in akhen sakhi huchi in neko in au nau pa Jehoahaz Aigupta gama api hi Juda kumpipa Jehoiakim in vai ahom apatung in kum som ni lenga ahi a Jerusalem a kum som le khat vai ahom hi to pa apathian mitmu in thil hoilo ahi hi Babylon kumpipa Nebuchadnezzar ama aswal ding in ahong kwan a Babylon a pi ding in kol abut sakhi Nebuchadnezzar in topa in a tu umbel swan leng Babylon a apua a Babylon a tempula akoi hi Jehoiakim tansin dangte athil ki huai hi te le a omdan te ngai di Israel kumpipa le Juda kumpi te tansin bu a atuang hi huan asikin athapa Jehoiakim in vai ahom ta hi Juda kumpipa Jehoiakim in vai ahom patung in kum giat ahi a Jerusalem a khathum le nisom vai ahoma topa mitmu in thil hoilo ahi hi kum abe in kumpipa Nebuchadnezzar in mi asola topa in atui bumbel suan hoi pi te to Babylon a apai saka au nau pa Zedekia Judagama Jerusalem a kumpipa ding in abol hi Juda kumpipa Zedekia in vai ahom patung in kum som ni le khat ahi a Jerusalem a kum som le khat vai ahom hi topa apathian mitmu in thil hoilo ahi a topa kama kipan thugian pa zol nei Jeremiah laka akinyam hiak nuam ke hi Jerusalem puk siat na pathian min a kichiam sakpa kumpipa Nebuchadnezzar tung a helai a gen hak tak in a om a topa Israel pathian lam ngalo ding in alungsim a khausak hi siampu heutu teng le mi pi ten leng pathian theilo mi te ma bang in thilki huai pi te ahi wa Jerusalem hi siangthou Jerusalem ahi siangthou topa inte leng ahi bwa uhi huchin topan amin te le a omna mun alai nat ziakin api pute u pathianin akiang wa thei to pa phatwam ngai in mi asol hi himale pathian mi sol te amusitwa athu te angai ne wa ami te tung a topa he na hong tho hi ahi lungdam non na ma om ahi lungdam non na ma om lo khopin azol nei te ahi gimu hi waizakin atungwa kaldai kumpipa agam tang saka aman atangwal te u amun siang tho wa nam sau in athata nungang le tangwal tek sia kuama lainat na ani kia akhuta apevek hi pathian ina tuyum bel suan teng aneu le alian to pa ina sum koi khom teng kumpipa sum koi khom le amilian te sum koi khom te nangon in Babylona ate nangon in Babylona apovek hi pathian in te ahala Jerusalem kulte achim saka huailaya in thupi teng ahal a huailaya tuyum bel suan hoi teng ahi sevek hi nam sau tha bang teng Babylon apia Pharisai te ahong lal takun sikhain ama le atapa te a omuhi gam in nuam tak a asabat te azatan a Jeremiah kam a topa thugen atang tun na ding in sego pa a om sung teng
kum som sagi tang tun na ding in asabat te atang uhi kura in juda te kignon ding in thu apia huchi in Persia kumpipa kura vai hom tung kum in Jeremiah kam a to pa thu atun kim thei na ding in akam teng teng than hiak vek ding le agel ding in leng to pan Persia kumpipa kura lungtang atok tho hi Persia kumpipa kura in hiji na chi khovel gam teng teng to pa van Pathian in ahon pia Juda gam Jerusalem in lamsak ding in thu ahon pia hi nalakwa ama mi te phot phot kyanga to pa aphathian om hen la voho to he u hen chi in